Стоп! Ну, дай я походжу. Буслік, почекай, у мене лепше атрымліваецца. А я вось хутка так само навучуся і буду роўным з тобой гульцом. Ой, ну добра, дозволяй. Толькі один раз, і ўсё. Дякуй, я не подведу. О, гляньте, что я знайшов. Ось ти хто. Зараз сюди, а тепер зайду сюди. Все, погуляв і досить. Стопочка, у меня ж добро отрымливается. Так, Буслік, глядим. хлопець, ми ж домовлялися. Ну, Топа. Так, Буслік, я тепер ходжу, а ти чекай. Все, чекай. Так, ой, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Притань, дедулечка. Будете с нами гулять? Буслік, ходи сюди. Что? Що ти такое говориш? Тоді ми свого ходу будемо чекати і чекати. Я ж ветливый. Буслік. Дякую, мои любые, за запрошение. Але мне няма калі. У мяне вельмі важная справа. Ух ти! А що у вас за справа такая? И мы любим все важное. А давайте робить вашу важную справу разом. Ага. Ой, давайте. Дапамагати мне не пашкодзіць. А что робить треба? Вырашыў я рэвізію свайго чароўнага куфэрка зрабіць, усе рэчы перагледзець, адрамантаваць і у алфавітным парадку запісаць. Гэта для того, каб потым хутка-хутка любую рэч знайсці. Менавіта так. Лічыць вы добра ўмееце? О, яшчэ як! Ага. Вось і дапамагайце мне. Будзеце падлічваць і спіс складаць. Бярыце ручку і паперу. Я хутка. Почакайте, дядулечка. А хто ж зараз ручкой пише? О, а як па-іншаму? Компьютер же ёсць. Правда. Будем друковать, а компьютер сам стане ўсё падлічваць. Ну, Это ж добра. разумная тэхніка. Ой, добра ўжо, калі так. Ну, толькі я ў камп'ютарах невялікі знаўца, так што вы за гэта адказваеце. Ой, не хвалюйтесь. Мы справимся. Добра, не будем губляць час. Итак, Итак. ліхтарик, книжка с сказками першая, книжка другая. Книжка першая. Книжка. Усё, давай я. Хутчэй будзе. Книжка. О, Давай. книжка першая, книжка другая. Ага. Усё. Сябры мае, вы паспяваеце друкаваць? Колькі там атрымалася ў спісе? 2. 4. Так, а ў мяне 3? Чаму так? И правда, а чему так? Ну, это все. О, компьютер. Просто мы разом спробовали друковать, и ничего не отрымалось. Ну, вось. Гэтага яшчэ не хапала. Отключился. Буслік, хутенько нясі провод. Ага, я зараз ведаю, дзе ён ляжыць. Ой, нешта ваша сучасная тэхніка не дапамагла, яшчэ больш заблытала. Трэба пачынаць усё спачатку. О, Не дотягивается. О, О, треба компьютер подтягнуть. ага, я дапамагу. Правильно. Так, Так. ага, ну. Ось так. Ай, ну так зусім сядзець нязручна. Особливо вдвоих. Дедулечка Добродей, а вы можете крыху почекать, покуль компьютер подзарадится? А потім ми хутка-хутка все подлічимо і акуратно спис складем. Ой,
мои любые, няхай ваш компьютер пакуль сілкуецца, а мы час губляць не будем. Ёсць у мяне добрая замена вашей тэхніцы. О! Што гэта? Вялікая бразготка? Ну, як для каго, вядома. А яна для мяне прылада, якая заменіць любы калькулятор. Ой, гэта лічыльнікі. Я такія на малюнках бачыў. О, і яны дапамогуць, калі пад рукой няма іншай тэхнікі. Гэтыя лічыльнікі больш нагадваюць гучную цацку. Ой, і сапраўды, можна было на такой канструкцыі і з гары паімчацца. Але асноўная задача лічыльнікаў – дапамагаць у падліках. Вось, глядзіце. Так, 2 ды 3 будзе 5. Ну тут усё такое аднолькавае, як не заблытацца. Ого, такія лічыльнікі прыдумалі вельмі даўно. Спачатку для падліку карысталіся каменьчыкамі ці костачкамі. Толькі не вельмі зручна было насіць іх з сабой, а потым раскладваць. О, таму вырашылі костачкі на вяровачкі падвесіць. Менавіта так. На кожнай нітачцы по 10 костачак. А давайте з вашим комп'ютером і падлічым усе рэчы з куфра. Вось, калі ласка, давайте. О, это что? Ліхтарик, А? 1, А вось гэта. кніжка з казкамі, Ага. 2, Так. яшчэ одна кніжка. Так. 3. О, 3 косточки на наших лічильниках. Здорово як! Ой, мои дороженькие, эта справа не хуткая. Пакуль усё достанешь, подлічыш з куфра, прапаную паглядзець мультфільм. Ура! Куфэрак чароўны, калі ласка, покажи нам казку. Ну вось, дзякуй, мои кветочки, что вы мне дапамаглі. 132 прадметы ў мой куфэрак умясціліся. Мы ўсё запісалі. І дзякуй вашаму старадаўняму калькулятару, лічыльнікам. Ага. Ну, а зараз час чысціць зубкі і мыць тварыкі. А потым глядзець самыя цікавыя сны. Так. Доброй ночи, деточки, мои любые кветочки. Вочки закрываются, сны казки починаются. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.